što je očigledno prevideo da piše u okviru zakonskih ovlaštenja. Što da jasno govori o tome da ova stvar o centralnoj vlasti koja ima nadzor, recimo, da tako tu reč upotrebim, oko tih eventualnih stvari koje bi se sklapale u nivou međunarodnih ugovora, sve to centralna vlast reguliše zakonima zato što u statutu Autonomne pokrajine Vojvodine, kakav je predložen, nema mogućnost zakonodavnog delovanja Skupštine Vojvodine. Samim tim zakone donosi samo isključivo Narodna skupština Republike Srbije. To što se toga tiče. Što se tiče nauke i umetnosti, slažem se, da, postoji problem toga tipa, ali ja ne vidim zašto bi se Vojvodina dalje provincijalizovala time što se ne dozvoljava da se na Novosadskom univerzitetu i ostalim univerzitetima koji za to imaju mogućnosti u Vojvodini ljudi bave i naukom. Zašto to mora biti tako centralizovano i zašto to mora biti svedeno na isključivo i jedino grad Beograd i Beogradski univerzitet? I u prilog ovome što kaže gospodin Vučić da je prekršen, da se krši Ustav i tako dalje, ja ću biti slobodan da podsjetim na član 17 ovoga predloga statuta, gde u stvari i jeste najveće kršenje ovoga statuta, ovoga Ustava, jel? A taj član 17 kaže, a to je da, ne, to je Vojvođanska akademija nauke i umetnosti. Nemojte mi zameriti. Evo naći će gospodin Vučić. Ali imate član... Koji član treba, možete da uzmete. Evo imam ovdje. Ali se radi o tome da su jezici u upotrebi u Vojvodini su srpski, hrvatski, mađarski, slovački, rusinski. Jesam sve nabrojao? Srpski, hrvatski, mađarski, slovački, rumunski i rusinski. 6 jezika i da se je u službenoj upotrebi i... To vam je član 26 predloga statuta kojim se regulišete na drugačiji način. Znači, mi to drugačije vidimo od Ustava Srbije. U Ustavu Srbije je to regulisano tako da je srpski jezik i ćirilično pismo su jedini... hvala, tačno. Pošto znam da je član 17 nešto što ne valja, a to je Vojvođanska akademija nauka, ovo je član 26. Sve u svemu. Znači, u organima, organizacijama AP Vojvodine u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo, mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom. To, recimo, ako bismo hteli da se držimo tvrdoslova Ustava, to je protiv Ustava. Direktno protiv Ustava Republike Srbije, člana 10 Ustava Republike Srbije. U članu 1. stavu 2. pokušat ću da pročitam, dakle, kaže se da je Vojvodina deo jedinstvenog, kulturnog, civilizacijskog, ekonomskog i geografskog prostora Srednje Evrope. Ma izvinite, molim vas. Vojvodina je deo Srbije, a ne deo Srednje Evrope. Drugo, taj termin Srednja Evropa ne znači danas apsolutno ništa u pravno-političkom smislu. Ako postoje evropske integracije, postoje pan-evropske integracije, a Srednja Evropa je termin koji se vezuje za Austro-Ugarsku monarhiju, Nemačku, delove Poljske i Vojvodinu koja je bila okupirana do 1918. godine. Jeste li u Srednjoj Evropi ili ste... Gde ste? Pre svega oko kršenja Ustava, što mislim da je najvažnije. Pa ajmo ovako. Prvo, oko onoga što ste rekli, vi ste vlast. Kada sam rekao... Ne, razumijem, naravno. Ali upravo je tu sada ta mala finesa. Kako ja, koji sam predstavnik skupštinske većine, pa sam samim tim i neki participant u vlasti, se eto vajkam kao opozicija ko je na slobodi, a ko nije. Pa zbog toga, gospodine Vučiću, što za razliku od nekih drugih slučaja koje smo imali u prošlosti, ne hapsi vlast, nego policija po nalogu suda. A policija po nalogu suda to radi na jedan potpuno drugačiji način nego što je bio slučaj ranije kada sam imao prilike da se srećem sa tim organima u drugom svojstvu, to je kad su mene hapsili. Tako da tu je jedna mala promena, te ja u stvari tražim istragu u kojoj bi se jasno videlo šta se događalo i za to počinioci odgovarali. A ne da se stalno zataškavaju stvari kako prođe vreme. Bože moj, mi nismo za revanšizam. Nije to pitanje revanšizma, jer čovjek mora da odgovara za svoje postupke. Tu pre svega mislim, ponovit ću, na Ilić magistra Velimira, Koštunicu dr. Vojislava i ostale koji su napravili ogromne štete za Republiku Srbiju, uključujući
i ovu priču oko gasa, gde je neusklađivanjem... Dobro, mi govorimo o statutu Vojvodine. Da završim samo rečenicu, neusklađivanjem cena sa svetskim cenama 2 godine, smo došli do toga da preko noći treba se dignuti cena 60%. To je prva stvar. Što se tiče statuta Vojvodine, pazite, kaže lepa izreka što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Valtazar Bogišić. Cijela je priča o tome da taj Ustav Srbije o kome govorim je Ustav koji je donet nakaradno, koji je produkt dosta nespojivih političkih viđenja. Ali je Ustav, Gosančanac. Slažem se. Ne, slažem se naravno. Dura lex sed lex, Ustav je, nema... Sve se slažem. Svidelo se bilo kome ili ne. Ne, naravno se slažem, pa zato ga i poštujem. Ljudi, hoću da kažem sledeće, neće se sve ovi problemi moći otvoriti, niti razrešiti, dok se taj Ustav ne promeni. To je jednostavno nemoguće. Vi ćete reći sada da ovaj predlog statuta nije u skladu sa Ustavom, samim tim, kao niži zakonski akt, ne treba ni da bude usvojen. Nemoguće. Ja ću vam reći, ja nisam učestvovao u upravljanju ovog predloga statuta, niti Lige socijaldemokrata Vojvodine. Taj predlog statuta smo podržali, a pravljanje od strane naših koalicijnih partnera u pokrajinskoj administraciji, pre svega Demokratske stranke. Mi ovde, naravno, uočavamo jako mnogo nesporazuma, ali mi Srbiju i vidimo drugačije. I mi nikad ne bismo pristali na nešto što se zove statut kad je Vojvodina u pitanju, iz jednostavnog razloga što mi mislimo Vojvodina kao takva treba da ima ustav. I pošto mislimo da Vojvodina treba da ima ustav, to mora biti regulisano Ustavom Republike Srbije, koji bi svojim delovima, kao što je Vojvodina, u ovom slučaju autonomna pokrajina, dalo mogućnost da se čvrstim zakonskim aktom, kao što je Ustav, definiše njihov položaj. Mi smo došli do toga, nećete se ljuti da završim, da čak dođemo dotle da u Ustavu Republike Srbije Vojvodina manje više nije ozbiljna ustavna kategorija. Da ona nije ustavna kategorija, nego je ona samo jedna od mogućih autonomnih pokrajina. A onda na drugom mestu najedanput se pojavljuje iz nebuha da budžet autonomne pokrajine Vojvodine ne može biti manji od 7% budžeta Republike Srbije. Pa onda najedanput nigde nemate definisanu Vojvodinu ustavno kao nešto što mora da postoji, ali mora da njen budžet bude takav i ovakav. Drugim rečima, ceo taj ustav i sve ovo što se iz njega proisteklo, a nažalost to je i ovaj predlog statuta, gde kad mi neko kaže statut Vojvodine, ja se odmah setim kako je Vojvodina izgubila ustav, a izgubila je tako što je pučem Slobodana Miloševića i njegovih saučesnika srušen ustavni poredak tadašnje države. I samo još jednu rečenicu i završavam. I zbog toga ćemo 28. februara u Novom Sadu napraviti svečanu sednicu Glavnog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine na 35. godišnjicu donošenja Ustava Vojvodine. Da bismo posle 35 godina videli šta se zaista dogodilo. 35 godina je prošlo od kada je taj ustav napravljen, bio je na snazi od 74. do 90. godine, od 90. do danas 19 godina nije. Da vidimo da li je Vojvodina bilo bolje tada. Trebali Vojvodina da ima ustav, evo sad smo čuli... Znate, ja sam